uma sekwenzekile iyakhula intombazane kwenzeka kwaba ukuthi akasagcinanga akasafikanga kule sigaba sokuthi ashade ukuvele kwaba ukuthi uzalele ekhaya emiphi ilokhuna emiphi imlandelo uyenze njengobaba wekhaya ubaba intombazane lesibili yaza ilamithele ekhaya isoka alaziwa ukuthi nje ubentshontsho phela mangabe ukuthi sokufika isigaba sokuthi ube neshende futhi bengaqomile mangabe kuthiwa ube ntshontshe ube neshende futhi ilapho ke laqala khona ukunakala kwezinto kodwa yena umntwana uyise ufuna ahlale naye phansi okokuqala ufuna ahlale nonina phansi Ntomfuthi ngibona angathi ukhulelwe ngoba phela ingane yabonakala ngitshele isisu la sithathe khona akakwazi ukuthi akasazi uzasho ukuthi usithathe kanhlangulele noma usithathe kakhuzwayo uzabe eseqhutshwa ke phela isiwa khona saqhutshwa amakhosikazi hayi amadoda saqhutshwa amakhosikazi eyalapha kakhuzwayo alethe intombazane ekhuleliswe umfana wakakhuzwayo azazisho izinyathelo lezigaba ahamba phezulu kwazo ebese ke ogogo ke besuke bezocela izinyathelo zokuthi bayiqhubile intombi engabe yena umfana uze wathuma bakubo bazobika ngodaba selenzi bake bakhiphe izinyathelo kumfana anikogo ngoba ukukhulelwa kwentombazana sokunezinyathelo ezikhona besuka behamba nje ezusiko nje lesizwe sonke hayi la kaMthembu nelaka izinyathelo zibalulekile zibe khona ukuthi omama basukile bayale lapho ke ukukhulelwa lo mntwana kufuneka inkomo omqhoyisi inkaba bese kufuneka inkomo yemvimba yalo ukuthi sokuvela umntwana uyahlawula akakakhokheli ukuthi nemgezo egeza intombi nomuzi